karbiang lo tum BJP phan pahai non pu nang ki toike umrong so ki do karbia phan ki plung phan ma umrong so ara MOU lamdon close 7 pachunsi arni wang ahoy nang ki pet aputhak chisong ajakong karbiang Thomas Council along chiwan nangji ASDC Deithor Higher Secondary School along School Managing Committee lapen public atum chilang pet pen meeting ki padopon KAL Adap Abirta long penelisami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha Karbia khelake khekang thim methang long rido methang ahawar hapado bonta methang ahawar methang long rido puwoi pheseta kaikya mat kachesong nang penloksi dodunang bomlo Karbiang long kido karbi punon dimasau kido karbi atum punon kaikya mat setame kachesong penloksi dodunang bomlang Lasonsi Dimasau district along umrong so along kido akarbiatum phusar phisara kai hutpensi umrong so hawaralong bangke do thaklo monta bangso umrong so hawaralong kido akarbiatum aphan ladak pendam noi pa bangke puda ha hemat ason penason bidi kanglim pensi karbiarong do anaphan ki tharli eja phansi claim bomlo kidam tang ningkan ko anaprang setame NEPCO aphan longle ki piajok methang kido ki thagadi manta chitirek nang koklo Lason thosi non le thosi tame DHAC kija to mahin pen BD kanglim claim ponsi new mining project upon hectare pharokrehinira troxy cap alongli abangke budolo khindong hawar hectare pharoi sira sirkep coal mine project upon budolo khindong hawar lapen nobody longku khrolapen chotolar pheng a hawar along kadukabe chiri surhini alongli Mahavir Cement Private Limited upon petpondetlo Bangso joke damtang aruni phai inkora troxyarni KSA Mining Area Affected People Association apen Kopili Area Mining Affected People Association hin pen chipatir piponsi son thoma puthak khamkhesi kachisonga sai dengpon Bangso kachisonga hut kilometer cresir kepen kiongdonga karbiara tum armuchi jengponsi umrong solong kido district mines and mineral asai hemalong an palidamsi kachisonga sai dengpondo Bangso hut MAEPA maipu dinson rong hangkaning je ponatengke nile tumki damtang pharokrisir kebra troxy kebra trok aningkana hut pensi non dam ki tenga phanta longli pekpontang lo laso jokhala bangso hawaralong ki do akarbia khe tuma bangke nangchi terek nang koklo lasi bangso order ki pia bangki chi envek nangji kali poloten le tum anso se kachi song sai stame ke deng ponang kok pusi ningje pong kela konsan tabe la pelada rada tuma phan senior tum tadu la tum handa thang konsan velo la tum la DGM tuma bangke DGM pe EMDC tum bangke council si cingkidam po hala da pen kampa chokpo ambar kela tum bangke claim po son jam seta me dak ni tu phan bangke thang abirta we thang ka chingbai chingsai we thang abe masi dam po la authority tum bang dam po long li pun dam po ambar kela tum tendering job po hai lo tum bangke claim seta me non bangke rat tum bangke tiklo le si non bangke cancel back nang po jada bidi non stame chi song bek ji la ko long le bang ke non ki wang ji amai ni khan bang ke ke pusi katu ko berong rat ba nil tum pen cheng lo ko stame non bang ke neng ki pum neng ki dang la som se Karbia khe tuma phanjong si kaching hondu pulote Karbiang long alu kido jasemet Karbiang Thomas Council CM Dr Tuliram rong hangsitame ladak wang vek nangji election hut ki wang chora bangki chokchi la sinang le tum wang pen ladak affected area ana bangke cancel vek nangji kali pulote ki wang jia por hut ana bangke anso si kachi song sai dengji pusi DGM phan pin pura lo ki pajir dama hut aning ki pongara tum pen ningje pong Karbia kai banjong si chingwan pute nile tuma long le phelang ke dama long bangke Karbiang long tim da nang le tum nang cherap du nang ibutan le tum la so election hut wang chore nile tum kroi kre
election nut karbi kaching on ching chipang ke nile tum kroi kre lase nile tum lam sam pen lam dok pen aki hai non karbiang long ki bom CM ta tuliram ronghang banda tuning rilo karbi along le ka piyong nai banang lita dai todo nile tum jong se karbi ke banang ching hon pute nang li prap jing pen karbi along le an pura cancel nangi jong se cancel se polote arni ke wangi arni bangke council get out indefinite bond kala pene kadok we umrong pamakar bise PIL file phate kame jange guli dame chui jong se la so cancel se vidin poloten elutom la dakpan so dak je songe ate karbia ke nitum song dorom party chipu be pen karbi tang de karbi pola so joini nitum che song begi la senang le tuma channel hoi pen le tuning rilo tim karbiang long atum antal nitum dak umrong pam karbi kedo ana panang le tum tanang chengon nang chin sodon pen nijang karbiang long east west kedo tum ne tum panang rabdun pen se la so long le bang cancel back nang ipsen le tum la so nang le tum channel hoi pen so dak pen tim kar leong long pandan le tum tuning rilo News report Karbing Long Live. Karbing Long district hinia long le hoi jasimet pet west Karbing Long le ahoy Meghalaya tum nangke pet aret aputhak autonomous state demand committee ASDC tum Assam chief minister Dr Himanta Biswa Sarma lapen Karbing Long autonomous council CM Dr Tuliram Rong hang tumari deng aru chikloni phai inkora troxiani pinpuralo ke bajir down pinpura lo along non hejong Karbing Long le tapat pen langkeroyadak Philangpi anglong along aron repen Meghalaya munetum longle nangkachi raija phan kabor e puthak jongdun kidam tang surini ra krip kianing kan aro chiklo niphai hini lapen aro chiklo niphai inkora hini arni asomsi non puthot aron repen Meghalaya soratum longle nangkachi raija phan bor e thulo lasi prabjin pen bangso puthak sai kedeng serak nangji akinang sot lopusi pinpura lo along jongdun Lason si surini ra inkora pli aru chiklo niphai hiniani tame ajahak pang the aning ka hengo bang phatu Meghalaya na thu pen bangsi tapara ronglong kidu police petrol post menang kai choksi theklu pachiplang detlo Lason hud ronga soratum phan kiraya bang kavidera joini nona por ronga soratum ka phire okchung hur pensi do thaklo polamta ASDC tum pinpura lo pen pachini tekan Lanchot kali non hejong aru chiklo ni phai inkora hiniar ni tame Meghalaya pen dilung amunet atum JCB chewansi tapat pen langkiroedak philang piang long kwadi malong langadong heihui nang selam no alang ni tumla puson ki claim ke isia hoi mate hawaralong paisong si nangkang pai pusi hawaralong ki dwara tum pen thanpong lahaya putha Karbing Long Thomas Council atum pen kilang chari du nang jar kinang sorlo athe arona teng tame lahaya hawar ke Karbing Long along lia dangalong si dolong lasi lahai kilang dunji lapen kirai kom dunji acha kong tame Karbing Long Thomas Council along si dolu puta ASDC tum pen CM ari deng ki pajera pin pura lolong jongdun lason sikidam tang pinang ananing kanang bong Meghalaya soratum aphong Karbing Long along le nangka cherai de jia phan pinangan kabor idolo alang le tum la puson ki claim ja phana ja kong ke Meghalaya rat pang le tum si api arjab dumro pinpura lolong ASDC tumpen longlia hoi ka cherai kom thek ja phan bidi ki pidun mate ke hangalam the ke jongdun ke Meghalaya sor aphan la puson longli nang pa cherai longli det nangji Meghalaya pen west Karbing Long district hoi kirai pami thek ja phan raikom saiki binangji Meghalaya sor tuma phan longli pajor longli det nangji la pen ki jor ta longli antami puthot ka chepalong thwe ja phan kengkam chi jor nangji puta jongdun Lanchot kali ke dam tang pharo ke sir kebra trok sir kebra phoning kan ke tok MOU alamdon clause 7 pachunangji laso tengpen Karbing Long Thomas Council tum arniwang ahoi nang ke pek aputhak chisong dun thek puputa ASDC tum pinpura lolong jongdun kidam tang aruni phai inkora trok sir ni Karbing Long Thomas Council CM ari dengpen ASDC amepu MLA barim Chandrakanta Terang Rapchunbang Sanjay Kiling Pachi Thangchunbang Karbing Long Thomas Council Chairman Barim Daniel Teronatum Jalinsi CM Dr Tuliram Rong Hangerdeng Pinpuralo Pajirdamlu dak hayat activities le claim ji pusra me la dak bang Karbing Long Thomas Council la concern mai la se Karbing Long Thomas Council
Apan parjuje pin ben ke klema bang ke hayat activities ta mela ke illegal lo pusi nilutum SSC pen ke pudam lo lasi pini member nam pilo apen labang so bang ke stop nai pulo lasi nilutum hini ke thama saison ki pidu isi bang ke nilutum ki pu bang ke lasoson illegal encroachment ke allowed lelet nai council la pen state government atum ta la bang ke initiative en nai la pen isi bang ke nilutum la chief minister nang che chak du chu ke dam tang MP election aprang nilutum ke chetong dam out border security force pi pulo sensitive areas an ke lata pinang po pusin nilutum pulo News report Carbing Long Live. Patumi aruni phain ko ratrok siani lakhain ko ratrok Duarbaguri MSC constituency ang kang Deithor Higher Secondary School along School Managing Committee lapen public atum chilang petpen meeting ke padopon Lason si Deithor Higher Secondary School along School Managing Committee President Moses Langne kichari pona melong kachetong dun basa terang rongasar sarsing terang angjok hanse rongasar jiten hanse bapuram singnar arongasar Andrew singnar Lokhimon Tobi rongasar Edward Tobi Duarbaguri KSU President Sarkuru terang Advisor Amoron terang SMC members Anderson Singnar members Ampu hanse pipen chenglok Deithor social worker atum chetong dununti Pini Jasimet Petpen Kachingwai Mate Chiparai Ponke Kidamtang Principal Nirmal Saikia Phan Carbino Thomas Council Hinpen Suspension Notice Pipon Bedlo Laso Putha Uthot Carbino Thomas Council Hinpen Vice Principal Gitika Bes Barua Haloya Phan Principal Arpukini Kipek Pon Pusi Notice Pipon Lo Sitame Deithor Arar Tumke Chedon Dunde Gitika Bes Barua Haloya Phan ke Athima Kidamtang Surini Ra Inkora Kit Homaning Kanta Class ke en kompik anputa students atum pen than ponenti Lasi Gitika Bes Barua Haloya Phan Carbino Thomas Council Hinpen Piloki Pupo La Phansi Bikok Boma Tangte Kaprega Phano Principal ke Pek Ponji Lasi Deithor area lompen Gitika Bes Barua Haloya Phan Chedon Dunde Pu Raratum pen Ningje Ponenti penke President Moses Langne Hinpen Kaningje Ponke Education EM Richard Tobia Phan Alam Palipu Lapen Aling Pensitame Education EM Richard Tobia Phan Chinki Poputa Thangpong Tangte students pen President Kaningje Lamne Arjusina Labang ke nono mat ke authority mate head office lo IS office pen lo lapen se ala tuma da alu mate order alu nang people tami nono mat ke ni tum karju kang ateng ke dang ni tum teachers atum phan karju ana bang ke verbally la son ke theni do pus klang loi tami nili tum nono mat ke da order alu bang ke nang le lang pus alang tum phan pachini la se ke bang ji arni nang le lo pulo tang te ni tum klar dak pen nang le tum phan than pachini pon thu Nayan tun patay ni wet chune patay ni wet pachurai re nitum ani wang na wang matini tunge la an absent no e amper wang po la somem ke wang po office nang do chot po lan velon ke itum chang dam lo alang ba king su de pu just nang thak dun he amper ye hesar ban itum complain bi dam lo nge hesar da pu pe bo Hana pu dun de nitum Gitika Bes Barua Haloy ke non next ke principal to nali student chedon ma chedon itum chidon nun de la phan ke mane ni tum idam tang por ni tum han class nan e ko song se itum chidon nun po matiri student nun ta pinege la si principal to ko nali chedon ma te chedon de people chedon de ke lage mane class ta na than busita me theklong le pinang ni enlong le pinang la long ke angke la so Bes Barua ke pilo subject na subject na
education ke lang lipan ke chidon nung di yang chidon dila bang News report Carbing Long Live. West Carbing Long alo jengkha pathua klamalong West Carbing Long Wushu Championship atumpen aning kanwang son thak pining le thositame ingdeng pho Wushu Championship kachipate mesen pen kapamon pon Patumi West Carbing Long jengkha pathua klamalong ingdeng pho kechok Wushu Championship kachipate ki paman ponalong kachipate pipon Wushu thanbang aprang ronghang kanghon ronghang napen aluhiaman pen kachitong dun kumur gogoi VDC Chairman Mohan Rongphar Avinash Be Samson Intia tumpen chitong dun si Misen pen bangso Wushu Championship kachipate padopon longlo Jasemet patumi ingdeng pho Wushu Championship kachipate ki paman ponalong Wushu long Charlie Bomb atumaphan antose akang tuyang deng ki pon thujia phan Wushu kachipate padopon thusi ke thek muchot lapen kangtang muchot atumaphan ingwai pon thulo Tangte ingdeng pho kichok Wushu Championship kachapati ki paman pona puthak Wushu thanbang aprang ronghang pen phirangki athingnu ki thanalam thele arjupon sinang nitumang ako adak akang tu adeng mane tu state long pon lipo inter district long pon lipo aladak pachedan dun lipo ningkan wang ason lapulon itu hadak pali dun lipo West Carbing Long Wushu Championship along Charlie Bomatum ingtang soi lapen thek soi pusi kangsai dunabang Kumud gogoi pentame phirangkia thengnolong nang pachini dun মোক এটা উদ্দেশ্যে পঠাইছে যে গেমখন কেনেকৈ হৈছে ইয়াত খেলুৱৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে এটা বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত যিখিনি খেলুৱৈ আছে বহুত উন্নত মানদণ্ড তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা দাঙি ধৰিছে Wushu Championship along kichari dun bomatuma phan anso se akang tuyang deng ki pali dun thujia phan Carbing Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen nang chetu dun lote me pikji pusi aluhia tumpen sitame phirangkia thengnolong pen kachuning rialam thi chepaklang pong Kese jeng head branch akong chun bang hin pen chutming pon kang tungke lalo idum ka chinghon akai Dr. Tuliram Ronghang alang lesame labangso Wushu Championship mate labangso alang tum ka chirap chetu dunji mate chirap dun vek pusi nilimen ningje thepon labai Dong kamukam pen Wiki Be Carbing Long Live Pinia Adap Abirta kala ponsi kang ton poniglo kardo